Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, dahar di guys. Ya, menu yang sangat biang guys. Goreng tempe guys, terus lalabanaya sosim, sintrong, lok asin balitung guys, sambal terasi, terong, juga nasi guys. Oke guys, sebelum kita makan, sebelum kita santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung santap aja guys. Coba bismillahirrahmanirrahim. Goreng tempe guys, asal. Biang guys. Sambal lok asin nih guys. Sintrong. Asin guys. Di sawah air nuker ngelektor guys. Soalnya mohon maaf guys, namun soalnya gandeng mesin aja ngelektor guys. Bubuk. Goreng tempe, sambal terasi, asin. Biang. Putih guys, bawang, ada lubang putih, kulit putih guys. Biang, pulang, kulit putih, mantap guys.
biang kurang. Mantap teman-teman guys. Sinkron. Yang oke guys, belum betul. Bulan. Yang. No. Mantap. Yang guys, mantap pokoknya. Cinta.
banget ya guys. Biang. Ayo. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.